hoi akoi Manipur society da doctor mayam le adu de ai oining de ai science pam da bani engineer du so ai gi field na tabani na pam de ai gi field oiba hairaga de aina humanities pam bani humanities oiraga lawyer am oiraga because akoi Manipuri gi Muslim society da lawyer am gi jarurat yam oiba accepting our strength is very easy but accepting our weakness is another level of confidence in needed. So I think if when we accept weakness, we started feeling confidence because confidence se karai de koi pul se tau ge matam da koi weakness se koi accept tau bangam da bi da dum ikai raga leiba matam da koi se koi confidence han thai ba ko. So weakness se koi su accept tau raga we should work upon it. Koi confidence level se mi ga wari sanarapa sigumba da yamna kai tawe. Koi school level da so yamna improve tau bangam gani sigumba se kai gumba if we participate any other co-curricular activity apart from the academics, we should balance both, but we should also focus on the co-curricular activities and weakness accepting is also one of the key. 11 day I dum CLAT exam thani na khan khe bako aduna 11 day I started reading newspaper the Hindu newspaper pare atopa current affairs kai legal reasoning kai adugum dum basic to day na 11 da loi loi sal teacher ge for yaw da ai sungam ngam moisi da phamba aduga friend circle si jam important way kaina kan aina laimina dar se at the end ai imanabi sing du wani hostel da laibanina aduna imanabi ga laimina ba kan da group to kai gumba phaba taragadi lairik lai sugi oiba taragadi amna pabada su nuai dana aduma ma papa se pura ai ga preparation pulap tawmina bai tapta aina mock test kai thaba se papa ne hekta oina kai paper ga sekta xerox to pirakpa papa no in explain to badu aina kai gumba current affairs am nai ne khoi gi se current affairs around 24 question yarba adu current affairs su papa is also very active adu duna aina kai gumba ma khangak pa se papa do in tamning bagi ngondam yarba du papa na kai khangam bano kai hainingak pano na adu main toraga mama na so ngone emotionally support to ba papa and mama se ai up and down because they are like my best friend. Lelong bulit ni magkiri mayam utaram nokchari aduga ngasi koina pamineriba koi channel se Sania Ahamed Tampak andaki hokiba class 12 ki CBSE exam da koi 98.6% satuna 500 ki manungda 493 score tawngam kiba koi yam chawna mai pala ba koi chande anmadi chanda koi congratulations al thamjage lelong bulit ni magkiri ko aduga hena mai pakpa matungda suero thank you ambaje mayam da viewers ing dai tar nang do self introduction am toro being kai koi aduga kai school dagi nang ge 12 se exam pass out toro pano aduga father name siblings kya lai jecho thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aigi ming Sania Ahamed Tampak ai yaripok tulen awang lekai dagine hojina hata da leibane aigi apopa mapapai maming na MD Rais Ahmad aigi mamagi maming na Mastana Begum aiko ichinau se marine aina yai masuba aigi mathakta ichi ama lei ai makhada inau nupa amaga inau nupi amaga aduga aina class 12 pass torak pase Hamdard Public School Talimabad Sangam Bihar Delhi da leiba adagi tawjarak pare dag Sania ge exam gi result se koi perfect score hoiba 100 ongba subject ani yawa history amaga pol science ka adi history ga pol science ka di koi history ga political science ka si koi ani je amna adi yam nakna subject mani di haining de ado koi interesting hoiba mi di history ju political hoiba pot yaw ni num connectivity hoi ko ado sigi subject ani sigi mark ta Sania gi favorite subject hoy kam history history is favorite ado history je koi variation jam the history is mark that and interested or about history karamba makhali history ne interested or bele I say I am modern history is an interesting way ancient medievals in I want the kara attached to why can relate to kara what le then aduna I dum modern history jam pam ade modern history primary reason jina kaina matam da any ekoi present situation da thoi sing je when we talk about ekoi India ki situation hairasu Manipur ki situation hairasu si mayam sing je koina present understand tau ga taragadi we have to go back to the history aduna history modern history ne na ekoi explain tau ba ka maina hojiki contemporary situation da thoi se my reason si kaino my horak pham si kadai dai no aduna modern history is very interesting and present do mana explain tau banina aduna hena paning ba ma poe medieval ga ancient ga sangoda kitang relate tau ba wa ne abadi applicable hoiba koi society di do political science ju koi perfect score hoye political science interested way have never adi taragadi ngasai na modern history pamji region ngasai political scenario mem yaw du pamis ado hojik se Sania gi exam je to exam di loigre makha ta future prospect
ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯇ CLAT ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯂꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯦꯁ ꯑꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ LLB BA LLB ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ CLATꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ May 25 ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯤꯗꯥꯌꯇꯨꯜꯂꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯇꯣꯞ 7 ꯀꯩꯗ 24ꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯆꯜꯂꯅꯤ ꯂꯣ LLBꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ LLB ꯇꯧꯊꯔꯅꯤ LLBꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯗꯤ LLBꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ LLB ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ TETꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ BA LLB ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ UPSC exam and other civil service exam try ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ it's like LLB ꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ try ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯥꯊ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯊꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯄꯥꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯗꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ 12 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯤꯁ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥꯅ and then ꯃꯤꯁ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯄꯄꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ and ꯄꯄꯥ is very politically active ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯄꯄꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ and I will make ꯑꯥꯔꯠꯁꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯊꯤꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ LLB ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ CLAT ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯒꯅꯤ UPSC ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤನ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ Humanities ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ Humanities ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯔꯨꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯅꯤꯌꯥ ꯅꯪꯅꯗꯤ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯊ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 30-40 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯒꯣꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯪ ꯑꯦꯖꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯁꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒ ꯒꯥꯏꯗꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩ 80% ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯒꯥꯏꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯇꯤꯆꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯪꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ
ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯤ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯐꯔꯠꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ explain tong ning hadi ma kai ting pangai pa kyam pangai adu ti oja gi mateng na kaino adu friend circle na nangi hai result se phone matam da karma makhal gi ma helpful oi ge hai ba ma se tam I Hamdard Public School Delhi da like I hostel lay ba ko ada hostel se koi I class 12 se khatang challenging oi ki kai gina matam dai I was simultaneously preparing for CLAT also CLAT se December da pi doi ne ba 12 tam na duna I CLAT se competition exam oi bani na da su khara kan na hot na ki bam yaw ba adugi matam do jai mama papa se pura ai ga preparation pulap tawmin na bai type ta aina mock test kai tha ba se papa ne hekta oina kai paper ga sekta xerox to pirak pa papa no in explain to ba du aina kai gumba current affairs yam nai ne khoi gi se current affairs around 24 question yaw ba adu current affairs ju papa is also very active adu duna aina kai gumba ma khangak pa se papa do in tam ning ba ge ngon dam yaw ba du papa na kai khangam ba no kai hainingak pa no na adu main to raga mama na so ngon emotionally support to ba papa and mama se ai up and down because they are like my best friend aduna I up and down I gi mayang strength adugumba weakness leba matam da suma bani ki support si ai kai wa hina har ben moi khangdre aduga oja sing gi support sina angka ena maru angko oi kai na matam ko yaudana ai ngasi si phamba ngam banate aduna oja sing si su ai Hamdard ki public school ki ai ming khara panjara kanda rehan sir ko history oja se ma se even though ma se senior oja ne ko gi school da one of the senior oja ko adudu ma se engon da yamna belief to ba igi potential du mana kai ubagi no khangde du yam belief to ra kai ngon thajaba madu han ba horak padagi engon daina pam da ba dum haidi amna attention pihaning draga jo sarna to engon attention piak pa ade de koi atop oza political science kya nu me geography ki izar sir si me am ji jo koi de am concern to because teacher ge for yaudana ai sungam ngam moi si da phamba adu teacher gi di always aina tamak padagi horaga Manipur creative school gi hairo Hamdard ki hairo teacher had been supporting ai gi journey the teacher yam supported oiba tane aduga friend circle si yam important way kaina kan aina laimina daru se at the end ai imanabi singdu gani hostel da laibanina aduna imanabi ga laimina ba kanda group to kaigumba phaba taragadi lairik laisu gi oiba taragadi yamna pabada su nuaidana adu aina laimin ai mai di lucky oiba haidora aina laimina pa imanabi singdu ai di focus they always focus on ekoi gi discussion tauba adagi study maramda nainaba adugumba yam taweba aduna makoi se kaigumba ma khangda matamda haidi madi ada hangunu adu tawno na khanda bida dum aina su khangdab du moi hanguba moina su engoda hangak paduna aina explain taw matam da su aigi lyric ta yamna study da yamna improve taw ki basu yam yawe because asina aina haining ai friends yam supportive oi and there had been makoina su engoda belief yam tawe adu haini adi ngasigi sayana achieve tori posi adi ai thandai personal effort natte myam singna punjal la kana senjan bi kana ai si mafam ni yorok ngam bani haibu ka chamane good environment si koi best result pina wi da mukadi am important way yes ado ngasai ji question hang pon tam da hu da hang ga da bom wala re nang da pe ti pan ge ado exam ji tharak na ba honor pon tam preparation to mo tam da pari ki tough way je CLAT exam ji ga hai ba 12 ke exam ga ani ji pasan na gi sin oi na hai ado si ma tam ji da nang time de matam mai da manage to hoi yam challenge 11 dagi ai dum CLAT exam thane na khan khe ba ko aduna 11 dagi I started reading newspaper the Hindu newspaper pare atopa current affairs kai legal reasoning kai adugum dum basic to dai 11 da loi loisal e nuga main focus parak tor se pura 12 ki chahi dune baina parak tor se kai na kan current affairs ti ada loina yaw bani na du aina summer vacation ke thopa matam suti gumba leiba matam sunday gumba dana I focus on 12 keys dana loina focus to baduga daily routine sidana I CLAT ya hoda basuni ai mak yade ai na December fo se CLAT tan hena focus pi ki 12 tagi aina pre-board ki matam da fo ai pre-board ki pa da CLAT ki pa ki ba aina fajana pura 100% aina 12 ki pira ki se December gi CLAT exam loira matung dai ni haini matam exam la agana 12 ki dum pa ba exam la aktragana dum ai CLAT ta dum torle December fo ado ji adugi one minute so we put the pair off where I done almost CLAT ki exam da su no rescue ranking kya su ta 8 tab I chu ranking tare adi sure so dum compulsory khalani lo tam horani ado hojik se simiam sina koi primary we
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯣꯐꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯑꯩ ꯍꯣꯕꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯕꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤ ꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯦꯚꯔꯦꯠ ꯕꯨꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯚꯔꯦꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩ ꯏꯁꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯔ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯕꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤ ꯔꯣꯏꯗꯧꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ will you consider ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯂꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯇꯔꯦꯂꯤ ꯀ꯭ꯔꯞ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯏꯇꯔꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤ ꯏꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯏꯗꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏ ꯅꯦꯚꯔ ꯑꯦꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯥꯏ ꯖꯁ ꯒꯤቭ ꯏꯠ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯒꯣꯜ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯠ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯃꯥꯏꯟ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯨ ꯑꯣꯜ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ just work upon know your strength and weakness. If you accept your strength and weakness, because accepting our strength is very easy, but accepting our weakness is another level of confidence in needed. So I think if when we accept weakness, we started feeling confidence, because confidence se karai de koi pul che tau ge ha matam da koi weakness se koi accept tau bangam da bida dum ikai daga leiba matam da koi confidence han thai ba ko. So weakness se koi su accept tau raga we should work upon it. And let's akoigi confidence level se mi ga wari sanarapa sigumbada yamna kai tawe akoigi school level da so yamna improve tawba ngamgani sigumba se kaigumba if we participate any other co-curricular activity apart from the academics, we should balance both, but we should also focus on the co-curricular activities, and weakness accepting is also one of the key. yam phagaba point Sania habdi tanoi hai du mangne weak point khang ta gari ai kara de semdokadaba haiba understand tawba ngame ko aina strong oina khalla kan da changal raga ngasai pot oina thangatpa ngamdaba kanda ai confidence setter tawi doine kai gi doine aduna aina kalle na khan ta ga so ai swai bu kalle ha changai ba yam nuai Sania matung da su regal bi tor tung da makha na UPSC sangani na hai bi wari thamme hai ba pami ba nana set tor ba goal do perfect achievement ama phang matamda akoi na kan dai so akoi best wishes bijari. Thank you so much. Thank you ngasi ami China matamda UPSC gi all Manipur gi ranking 1 phawra kan da akoi amana phamina ori sanase. Thank you so much. Thank you so much.